Mokwena Summit ayi lihle lejezi amabhakani hayi khona jealous down madoda hayi lejezi lihle ngempela ake sibheke ke mbukeli ukuthi ke ucoach uMabhakaniya umfana ke waseMorocco yenako owadu ukuthi ke ngabe ke namhlanje ubophele kanjani Jobona ke intini ke khona lapha ke nake Sipho Chain muhle lapha emuva ke uSiyeme bena ke umbokazi ku left back namhlanje uyena ke lapha ke uNdaba ku midfield kanti ngapha khona ke uChipezeze ke intini mukoni khona ke lapha ke emuva bena ke uMakhokha ku midfield uyena ku Nkanyiso Zungu suka la kona ke Mabhakaniya bena lapha ke umtshali basuka la kona ke amabhakaniya phambili ukhona lapha ke uChirambandare usuka lapha ke lapha ke ibhola ke la eOrlando Stadium suka nahlala ke ibhola ke mbukeli la eOrlando Stadium Orlando Pirates ezimnyama ngenkani mayo ke lapha ke iMagesi calling knockout kanti futhi ke babili olihlokonono yena ke iMagesi Chirambandare phasa kamnandi ke uthola ke umtshali uyazungeza ke umtshali usuka la kona ke Mabhakaniya uya phambili mazibheka ke manje uNdaba ushaya cross ke uNdaba nawe kecha wasebenza uGotiba akasuka ingozi ngale thona Mabhakaniya ngale thuba Maswanganye sebenza uChipezeze loyo hey iphuthe move yaligeja ibhola ke lapha ke Mkoni ethi bona ngibulapha yana ke uNdaba sebenza ke uChipezeze ugoalkeeper ke owala lapha ke iMagesi Pake bangageza mhlawumbe igoli izongena nini nansi ke imali ngathi ke igombe ke iloku yetha nje kancane kancane ke mangaba mdala beqhubeka uyadala nje star 120 star 660 hash ufike wadala kahle kakhulu ke Mbokasi sibeka manje yena ke uNdaba ushaya cross ke uNdaba buthuma sebenza ke Chipezeze hey yengathi uzoyiwina 500,000 Chipezeze Pake yena ke umuntu uyala sibhola ke phela ke coach engathi ngaphinde ngibone hayi ke siphinde sibone trapping ka coach trapping ka coach ungathi ufunani ungathi ufunani ke Mabhakaniya manje ke thiwa ke Etinax bemvimba lapha ke emuva bemvimba ke uMbothong Maswanganye bemvimba ke Maswanganye John Wick Chipezeze loyo hey bokumkunda cha igrass cutter le hey walukhasha uChipezeze afike naMabhakaniya hey une technique lo mfana waseshawela madoda CM thola ngapha ke uMbokazi yena athi ke free head Chipezeze loyo hayi uyala ngempela ke Chipezeze sibeka ngapha ke phola tuzobenza ke iphutha ngaphansi kwesithembe sakho kweli bhola elivimba bena ke Sipho Chain bheka umlambo lentuba zazi ndoda seluthu khona kodwa engikuthanda star 120 star 660 hash DJ Maswanganye Chipezeze loyo ke Stellenbosch ngisibeke ibhola ke ngapha ke bazenze njani ke ngena ngaphakathi ke lapha ke uLibiso Nemtenje Maswanganye Buthu Thula Mabhakaniya Ndaba Kudlala Fagugesi Orlando Pirates not Magesi not sekanda ngapha nekanda ngale Joba ke nemali ke yehla mbukeli Ndaba nalake tiba la police come on Peter sa trap na ya police fakurait nje na same time police phela bamanje ke uNdaba bakabathola ke igoli ke Mabhakaniya Ndaba yebo ndoda yakho Chipezeze loyo
khohlwana madoda ngabe manje ufonini manje uma sevi ibhola kanje uChipezeze hayi khona hayi ngizomlanda ngithi uyakhumbula ndoda enkulu kwani ijesi shayike iphasi ke Mashika Sibanyoni sebenza ngempela ke Sibanyoni Mashika nalake tsiba ke tina atsike manje ke sipela pa ke tsiba manje Chirambandar yayena hayibo waskora Kaizer Mapagania bathi ni draw eka 1-1 hey lapha ngazi noma ke kukhona mancane ndoda lapha la shay crossbar iphuleke lakhe ke Chirambandar dancing shoes shake pass ke thola pa ke Lebito Galenga go touchline. A police. Hey, respect para Murem. Hey. A police. Ah. Namanje lisanyakazi ipali ke lapho ke na ke Chipezeze. Ebuzo a police. CM Shage pasi ke Sien. Trapa kamnandi ngapha ke umda. Sipela yena ke umda. Bola pasa kamnandi ke umda. Morem! Lakha! Washo mzondoda. Ba pheba nolwazi. Elihle ibhola mbukeli. Ela Mapagania. Zakhali sefe emva kwakhe. Yena ke lapha ke mbukeli. uChipezeze beka phakathi ke khona ke lapha yena ke uMuremi Danje le pass yakhe lapha ke uNdaba ay rocket ngempela le hayi nana ke hayi wadive waphelela uChipezeze shaya igoli lapha ke Muremi ikhona nje ijealous kancane kimi ukuthi uMuremi usuka lapha kuSuthu ngaba lamagoli washaya kuSuthu kodwa kulungile ikhona lento enhlenziyo yamabhakaniya sibonela ke ithiba ke hayibo kwenze njani hey okwesibili bashaya ipala lapha yona ke eMagesi asazi noma khona ngesibheka ke phela manje ke thina kuthiwa offside eyakhe phela ke Muremi ukhumbule mbukela lapha ke coach amabhakaniya ngapha ubhekela lapha kumdlalo wa Saturday offside ngempela ke leyo ujaje kahle lapha ke Msizigana Mpempe ina ke phake sele ke 3 minutes uthi phela ke umdlalo ahlangene amathambo Orlando Pirates 1 Marcus Makhuba lo beka phakathi bona bayina ke Makhuba hayi noma kanjani amabhakaniya ahamba kuma-semifinals bayoliphakamisa lapha ke elokubika ekhaya hayi elokubika ekhaya libeka phakathi ke eMagesi